Karsten, na bhfuil sibh am chlointin, ha míon dáchas go bhfuil. Is mis Emily nicht ceáin fá chló a bhratain an Halifax, MacLeòid, agus ha sin atá se chuig t-strutha-beò Chalum MacLeòid. Agus scríb Chalum an dearúd Bhon Phlateau Mont-Royal Dàin. So sin a hiad cruinne chuig bàrdachd ag Chalum, agus ha sin fád polite a bhí cópairt comedy Chalum seo an Canada. So sauna alba a ha Chalum ach a Chladach inis an Montreal, Canada. Agus sinne an Halifax, so by coma with cópairt comedy Chalum so Chalum Calum and Trasta, so hasn't dog Chalum on a minute big. The Chalum torched jacket the Chalum bring how many delete the version, how many find again feedback. So how many here in a map patch version for hashin a chain. So has na dog with Chalum, I guess so the Chalum a bring becken rè'n rè'n eadar-mheadhanachadh Gaelic, I guess cymara háisiige bàrdachd scríbe an Gaelic. So has na dog with Chalum inis, I guess ha mi taingeal son fágin seo a hi trip a has na cópairt leis software seo. I guess I mean dáchas go be hola sin a cópairt go magain hísin. Okay, has na dog with Chalum inis. Hello. Okay. Hello, Karsten. Hallo, Emily. Gebeurd gaat de kleintje iets. So, gebeurd. Toch eens kreeg als een oxygen, je was zo'n raar room. I mean, toch eens geweldig wil ik maar. I guess. I mean, toch eens geweldig gaan kleintje kutjach. Well, zo'n Engelse hami a huis. Rukim, I guess, hokken me aan hen. I guess a Noorschen. So, wat me gurik me aan een Engelse guru, wat me gurik shia den jig. I guess ik is Noorschen gloos. Ik is MacLeòid geneten. I guess Noorschen kun me shach grisje aan een barai. I guess a Noorschen ga me gaan al hij glassig. So, ga door me maar goed Gaelic van gloen, maar een beetje Gaelic ik maar varend en bij Gaelic en Chalum gaan getrouwd zo'n barai van meadhanach. Ik spreek Gaelic ik meadhanach. Ik meadhanach terug. I guess so ga me go bunskal being in English. I guess bunskal terwijl in de Gaelic van. I guess als je me maar goed Gaelic ìrean. En Noorschen is Joyschen. Ga me gaan aarskal. Ik is bij me Gaianu Gaelic maar kusper als een aarskal ach. Had me len me om les roat teacher. Had me hires aan. I guess Noorschen door gak me in aarskal. Had me weer glachtig kus teacher. Is Joyna aarskal gopen me zo'n trino keer blien uit Noorschen ga me gaan al hij. Ga je me al hij glassig. I guess als ik hier allemaal nu zo ik al glassig theme to 3 kusperen heug. I guess als ik hier allemaal ga jag me al hij glassig er zo'n Gaelic ìonnsachaidh ach va kusper raak maar een big so heur me Gaelic er zo'n. Bij mij van vestig bij mij eindig ik eraan, maar goed Gaelic er vast maar lappig. Arnhem blien, les naar Romy wie glachtig tricht iets en bij. I guess gaat er gommel wie ik al hij ik use Gaelic ik kan al hij glassig I guess aan zijn range en kun de jarig me in koersen een army maar een big I guess
nuair a gach mí an áilthaid streigris fa mí rè'n mí díreach céim a bhain an Gaelic. Seach Scottish literature, cúspar a chaimí gan áilthaid as chéadal amach ar son céim ain now. So mar sin ha mí tíine rastas a rörst gan a Gaelic. Is that ag am an charán an páirst bhórd an bheithe acham get a bheith mí taingo gorá chuid Gaelic acham ach an uair sin nuair a chaimí gan áilthaid bheit díreach an túbhas a tacharst ag an áilthaid cochéiltírí sé Gaelic agus an immerst Gaelic ag áilthaid Glasgow go mama chutarach gása agus ar sonna bhí ag dúmsach na Gaelic i ríist agus féin go fillinte go níre sa hámi agus sa bhami cáirseal fiaching scríigh bárdachd an Gaelic. Háisig mí scríigh bárdachd sa Gaelic nuair a bhami san áilthaid. Nuair a bhami nam díochara bhíonn sa scríigh píosan beice bárdachd agus árainn is rúta mar sin sa bheorla ach nuair a bhami ag an áilthaid Gaelic chorm an chur Fiona Dunn agus gopur mar officer na Gaelic gáilthaid Glasgow chuirí sé ar dá chorm ar son opercáirí Patrick MacLeòid scríomh ar san bárt ar son dinge san bí ag rá uí an a bhí scríigh agus fiaching bárdachd gus scéalcin rútainna a scríigh cruth-tìre an Gaelic. Agus chaimí héana sas an hen agus gur mí brosach go mór ba Patrick agus an uair sin len mí ormdí agus scríigh as a Gaelic. Bha mí láic mí go rútgin na sasa gá bhí scríigh bárdachd an Gaelic agus díreach a bhí lorach ceáil has a chanan. Sin rút chocutarach gása agus an bárdachd san bí chanins. Agus sin is cearach an de háisig mí scríigh bárdachd as a Gaelic. Agus ha cuid píosan dá fís bárdachd is scríigh mí nuair a bhami a gopur cáirí Patrick ar sin a nach gas a leor seo. So sin chofas ha mí a bhí a gopur ar an leor seo. So bheit sin bhíh sin dá bhí is a déich stocha. So ha mí ar bhí a gopur ar joogreiseach ha mín dachas harna blianachin ha mí fast becin na seaar agus nas cearstal agus nas misisiachal nam skillen mar bharst agus mar scríidir. Agus so chur den táiseach thoisí mí so bhar beicte de bárdachd de gáin acham agus thoisí mí bheit mí son cringeach go chuirí chéile. Agus har is an blianachin chará bha mí trang le áilthaid agus úpar eile agus chará cúscarm scríigh acham ach gach turas a bheith carm sa bí acham fíor hallam bhíh mí díoch cúmal leorichin notepads beice an gúirs na háid agus díoch scríigh crimaching chabór fatan dús agus fan na crimaching sin nuair a bheith carm acham agus minit bhíh hín sa fiaching sné cála agus bárdachd íanú leis. Agus am san dáid sin chuir míisteach ar son coarpa sin agus chuir mí na Dàin isteach ar son go leorichin agus crinneach íon agus ìrean bheith sa fáil siigh stún bárdachd Gaelic mar agus bha mí sarabhachal leis sin agus mar sin gachtúras háachla sin bhí mí fás nas misisiachal mí dhéon agus bheith sin spianadh gá a bhí fiachingí barach scríigh agus so
noch cúin na Dàin seo an in edition leid Northwards Now, agus Photo Foring, agus People's Republic, agus an crinneochaí in eile cúteach. So mar sin had sin na bliana cin get nach ra cús choramacham cús opera dhéanú mo chuid scrí Gaelic. An cánaí fiús nuair nach ramí go ar roscs an bí agus nuair nach ramí mis ramí scrí an Chaluim son Pepernach the National ba mí an cánaí rí báirsteach ba gháam. So sin mar a gas an crinneochaí seo. So Jack Emily. Aha. A bhfuil an pointin a Chaluim? Aniu. An ro an pointin ítir a Chaluim? Ha callach nach rá, so I mean delete big and technical difficulties in hola cian atá cuma anisht. Agus shall is an arut a hasin a giano anisht. So frin Chaluim becan it a chronic hain. Agus Kimber skrive in a dan thrown Leon. Agus hasin an dachas na bhí chronic Gaile tín an ceann dacha úne becan na skira na deorakit. Agus scas go bhfuil na Dan chomá agus had a cort at room gaiir a bhí galévig. So nisht so Chaluim dul a lévig Dan von Chronigh eke dul lévig céit Dan agus a bhórchút sé Dan a thuh Canada agus a bheithe an Canada. Agus so ha dul tá le in aiche hiúil Leonard Cohen a mé Gretchen hísin. Han mai bolach cínteach go bhfuil Chaluim gan chlointin in ist, so I becan a bhí harsin ach so ha Chaluim dul pís barstach lévig in ist. Agus ma haise vir son question a skrivig a poststacking an live stream post on a Facebook hain. Hasn't becan delay an ist mé creating mu minach etter na hasne gra agus na hasne tiano agus na hashe feichin. So mé creating minach ach stoch of skrif Cathian nach roi feichin nach roi gar feichin has. So ha min dachas go sin bio an a dói agus chisin well ma hashe gan pointin no sin chanil triple some beyond. So okay, heid sin aras go Chaluim anisht agus ha Chaluim dul a lévig a fís barstach agus a mé skrivig go Chaluim anisht kuja los go big at a live stream show. Okay, so hashin at all go Chaluim aras go Chaluim anisht. Shino. Okay. In aiche Hugh Leonard Cohen. In aiche Hugh Leonard Cohen churmi chayach arum sies a jún sin a haibne heich mi tron valle vor garach. In aiche Hugh Leonard Cohen las mi cunulin ar go siech mi doch chrie brishi da viga huahuig trot hier. In aiche Hugh Leonard Cohen hein kosher sakeda in a rue Marianne hineni heinget hineni ri. In aiche Hugh Leonard Cohen spreeg bolken graun Casey gelling mulloch a knuig kriegel is like kurum goed mi gach press van Jesse. In aiche Hugh Leonard Cohen le match las mi touch. Goscom mi bottle fian jerak agus geist mi vi fuair monapian a garagamich agus a gingig. Tapalif. So huir min biachkers an Dàin sin well
sauna an Montreal am fi noch gan draste knoch go dígal. Mar a chana sit agus bha mi díoch becan mías na chuir seachat an seo nuair a chuchel an séide agus an bard Leonard Cohen sauna Montreal héin a bha Leonard Cohen agus ba mi héin lé messel na háring ike agus chuid barstoch goteoch. Ha mir na novlen ag léve kujoch agus karte droomach Charlem na haring ag chuid barstoch. Agus so lorg mé maach go furoch díroch bekan ans gewoon in ans een skiere zo een Phlateau Mont-Royal flat appartement ik en show haast so nu de googele gaan ik een toerbus luchd-fileanta ik Leonard Cohen again Doris en flat ans Phlateau agus gaak het flurichen agus gitaarchen agus bochtel en vier en rutenelle agus vat trino keer lá naterje shrine mun koerst en thuisjo agus ging tei moor jamach an be ha dieach Doris eile straat dieke maar dieach flat eile as a Phlateau ga ik mar office ik gra Leonard Cohen voor gaan ha ik vis en be so nu hager sin we meer son hier jongen shirt arm pieces kreeg me geen Leonard Cohen son net is dane geschreven sin agus is sin wat me haast er hart gemoor beskreven ach van me verken haast grootken en vrein van meer son ìrean me geen in vershaw agus meer wie mis een haring is de barsach ik Leonard Cohen vat on bha am dhékere agus bha mir son cáireach an buair sin an dái agus fiachchan Dàin scríigh an Gaelic a bheit an dáin a buntingrí na cruth-tìre agus na seirseide chiamhain a bheith Leonard Cohen a clacha gans na háring eicsan. So sin as an Dánach agus cartarú bha mír son nuair a hánig mé Montreal bha mír son barstoch Gaelic is scríigh mi tachartas san láinú cuiteach an Montreal chanan a bhain a bhí smuinting mi cúsin echtrial nó áte echtrial na Gael an in Canada agus get a ha meer son beachgekeer na cruth-tìre sin agus skrieg mé na cruth-tìre sin is Dàin sin a dhéanú mi géin dan mi kucher son díoch skrieg mé ein bethe láil muintse a bhela seo agus mi smuinting gun de raimi sin as an Dàin seo so mé ras goed Emily. Sheik tak le Calum. Bheit sin go mai intnach agus mar a thuirstú scríbe chuideach becin is echtarí na Gael an Canada well tíach becin agus cimar a ferachtaí na bhí na Gael an Canada agus so ná gan vis Chalum L se a piece bec piece Scottish so ha shorsa ha bheointe den an sa fuairt seo ach bhí Chalum L a fís as-tíre mú Toronto agus ha pí san eile an sé Dàin Toronto sin píchtó a thuairt agus so seo hiad pís bre So Shoshinja. Kajach shy. Very great. So she shot
dhan fo sreidgeán Jimbainum Dàin Toronto agus seo chiad Dàin sa stré agus chiad lá tan her. Chiad lá. Cacaring Gaelach scapte fiag an áid mach talan vich tala. Alapa contra ìreanach. Dúich nach de hacha. Ach hacha. Agus mishe an ish an lahar. An sráid nu bhaundra. Tesh bhíon balan sí. So scríb mi an Dàin seo. Chaimi tuil turis Chaluim L MacLeòid a Toronto an 2010 nach hin diag. Jogaris hakaris in is agus hoshi mi sound girach minun arms of ami goper collery Patrick Mackay as an immersion ek an all so va skri dungeon mare agus hanyal dat na shar na viachsa you son skrieter an el dat nas kutchal na vi dal tuil dúchaning eile agus balchin bóra agus skian céin is áitcin nach gealach ar ha ddíireach ha a fechking a thula dat cho sonna chi a turis an an ghiríú golíteara ach ha sin nach chúteach do skrieter san bí arlumm ar as an dáir sin jo bí fein sealig in eadar-gealaite na ruúta vis ha eadar-gealaite mian in dúichnis an dachi ac tain nu vis tú dal halharis agus Chile. So nur bha mé an agus be sinna chiad turas riamh acham Canada agus bha sin an Toronto fat seachting nó dichla nó mar sin agus fat bha mín sin bha mé scrí Dúach mar bhar mé gra ré scríigh dúach cremecin bece dúach apperstin bece íomhhain dúach cúmal nótichin agus nuair sin is dé leibh agus harí sé Joe bhlianichin mé hast gan gléisig na Dàin seo na paraia well an nuí agus so ancestre ha céir Dàin eadar-gealaite fer mi de fer lé mi en chiad lá a bhí noch gus a dúskeig an an ballahór chonneánach ach a ha cho an an imig dói cho géalach is cho alapanach ach get nach el ballahór aking an alap an a géaltach ha idir Chalachrí Toronto an an ghiríú channeal balchin mór really aking as a géaltach so channeal an choris a bheith ballahór géalach Chalachris agus sin ach bhíon a bháchaigh na hainimin chogéalach ar a thula sráid chabhór an Toronto so sin beach ar chúlú in Dàin sin. Agus bheith mé ras chugat Emily an dásta. Jake, tap le Calum sin erachno agus sin ar a bhí chló fratan ar a bhí chuid suas pís an bice de bhardachd Chalum an dúileach Facebook acin well agus na míon an social international Instagram agus Twitter agus Facebook agus sin ar a bhí na poem graphics sin an taine of me sé ora agus so ring sin graphic le loinechin bundan a leave Chalum Díreach an trásta agus fioin na brín mo dhéin scríb scada Zach chuirtcin bic mo dhéin agus am dáchas na scada gorá sin picin na seir na roin dúil picin nas optimistic am adáid so sinna an darna dan so ha Calum L lévig da fi sile an tresah
dan. I guess I'm dully mar a savage nu a hoic lunch be gonna leave I guess stayed a gana a dog or piece go piece I guess I beckon different loin t-strutha-beò and I mean creating a show here trip a rè'n don't be re of live stream on a Gaelic you or son door for a folk I mean the office could be a general bàrdachd I guess being a good video show well being legal at Facebook mar hai I guess a host could you so as YouTube so be chance Dàin le Calum show I guess my head on question is skrive it hashin MacLeòid I guess commission solid I guess Phlateau Calum question record had to be smunchen it routine enough I had the theory fine mach so and tres dan of his Chalum L ha me na gifichen a client I guess ma how a surgeon J short of faculty Gaelic ha gifichen she gif no gif ha fi in gra gif ha me she gra gif nish ha cocker get all ha sin she gif so hun Calum gif a huv na Gaelic I guess she mappa a hun I guess a vaca I guess so skrive dan yen I guess hood misha gif of a collaboration fish of a Calum skrive yen I guess ha en gif shin so hood me so say Facebook so ha answer tachartas nicht I guess you can put me link eile ceann fun video show so few on an ad at Facebook at a Facebook Brat and Press so anish gúsa Calum I guess Calum L ganish I know ha mi na gifichen a chéad a ríist sa ríist na mappichen beoichte de gallapa a jeravig mar a chai sin as an Chaluim nearvan na crianúig an an skire is joy skire a cheche gan arst an níir gan scurs gan trus gan hiel garam uanya glas lia gus mierig haul gial Maria saken sú lár grot no lán chodoins gan feich gan knaif gial an lár vach an lion vor Gael crechgin and corp, bachje as calche, fat jichetem. Is hannig as jachorum, go freagarrach, so ha an G da shaw. Gus an stage fi natrach shaw, ruchgehuch. Agus nanam orn heen. She niering a hachke. Gaf kuske in je mach an archenier, harnen koenten, agus chaishin nar gahen, nar crimes, nar longen koki, nar skiahens, nar naraim. Ro janoch buloch gauri anjal uur. A gauri anja uur. A chillikal geel, jan a tuin, agus a tukkel gal, bar a chlati geen. So, Dan character Gaelic hashin. So ham your son vi skrieg mi een kusperen ha buntingri Rishige as la and Jew. I shin is gerach gewel mir bakel giffichen cruch son shin ha amische fatter kursach fatte kus unje erleine ha mi ra erleine maar ik gaan get agus mar sin ha se pars woordjen we ha kam havi ik leg giffichen agus cat er gifs hul mi Jeff uach ganningsgre Jeff so I mean doch is gewel tiction giffichen chidich
root Jalvin animated animation gema garage vis noch leine agus as an dain sauna macher ne challenge ne mappichen je galpe steekje na kunsten sloei shouting na harven je luchd-labers na Gaelic krienig I guess hij inch nog kan or well be hij gostal affecting in maar na harven na Tsjechisch maar kan be get nog weet na Dàin geliteral Tsjechisch ganier an 18 jaar a collas am gewel sin na tachartas I guess or sin faranjach Gaelic I guess hoek sin orms munchinger maar vading gloset gelitero gan 18 jaar I guess je dal hal harish I guess Gina mar Canada I guess na Statue Unite I guess imig eile kujoch ach maar van your son brin meing gial I guess Jehan of gial or an Ki tourist am furch an Canada I guess two mooi na halpe I guess Chanel hij nog een show I guess hij durf minnig ha am je verking wel aan in Canada I guess als een Statue Unite ha question me in Grand Kenny a targe in politics ach Jake Jerson I guess as in Charstar ha two of us gen Jochnernes misse ans na duchen in Shaw sound steekje in Grand Kenny a hashen I guess an Dàin sound steekje Grand Kenyan a ha tar gen coulter ans na duchen in Shaw skas gewel dinge en viach gere dinge gal a hunde Shach a vi en viach gere geel had a gal ri Kenyan Shaw rutten nach el an geridu hangel misje nam gunje gal ach femimi boxig in het tikke gra dinge gal hunnem skas gere welsinjar cruch gewelend sul lientjen in esje gur shachet a fiachingri Togail iavai je gal I guess get root a hound gal I guess Shen Kel etter a hula dinge hanekano van rinjarpe as een agaibh neigh na braie na lientjen gal af Canada agus America an an cumantas ach gere dinge gal hungte I guess gere root a han sin I guess am your son Hami dyrch a farch yn gymbeig yn syl ar fat an yn stach fat yn y siar yn ros i'n y clach geich Dàin féin aniochug mar Gael nach hela crochug rúdchog gorochs mi chormach ri da dochrech gein. Surungut vi nad Gael agus vo Choloch vo Africa no Asia no America no just in bier an tuil surungut vi nad Gael. Agus se MacLeòid a chunam agus leotich agus mes gra anje féin anje den Gael steigte kinneich agus fúl as rutemer sin chaveig clanví Láid na Gael agus chachannig dinge gre nach gael ne leotich na Gael. So as sin go jed in exemplar vec ex persenta had jedvig fat lientjen fat na lientjen mus ras biach mi Gael is du is skutel mar sin aking naar king
mar ha van a Gael John a gethartasteach dunne vo kinjen vo kultur en elle as ik hier dollemach ach nu a gavé dris kultur na Gaelic agus ga dris dai behe Gaelach sé Gael a vante agus sé Gael a vige clown en clown agus nam viachse fémishin chilich gan daien smuintjin féin anje agus kinnig mar sin agus a ha gema ha darf agus koenerstoch an an daien agus ging am kimmer a vi sin sturig wat voor seo torsta gahar goerse a min dagus gin sin. Kerst. Well, Emily, bheit mé as thuúcad ma ha. Sé Dàin le Calum agus mar a thuairt mé ag an táiseach mis an Halifax coast aniuad agus Calum an Montreal, so be dunne gra Eastern Canada an Quebec agus Montreal ha mis at a coast hain. So hashing on as you can different time zones could you on Atlantic, I guess Calum on Eastern. I guess I mean Dachas the bill Fioin got clients on an Alpha hain, you know, on an Achican Ille on in Canada, I guess Catholic mode some shin. Years no Gainach Kathy Alma Keist root Chaluim agus bheith fudasta gút barsta scríbig bríne mit cean mí sin as dé a Chaluim and then meadhanach a lévig an Jew agus sé den leis an títal ahead an leabhar hain agus sé Bhon Phlateau gan Phlateau agus ha ceanlaichin Canada agus Alpha san Dàin seo. So ha mé dul arás go Calumist agus an nuair sin bhí sin bréanad ceist no ga. Okay, arás thugad a Calum. Okay. Bhon Phlateau gan Chladach. Agus nuair a ha mé ar is ein me dhearg hawl ar an taiad gan baineam in cianalas tro víreach go géisteach is na dúrach gan sgunachgal Gaelic a glunching nach de géirich far ma villen far billen mo computer. Dúni mi mo laptop. Stoki mi amach na meuner. Ver mi súl ar straatjen gírach MTL. Bhon Phlateau gan Chladach. Agus ní mi ar broichen an neuv lauring. Var an unin gá caiinechig. A bí an áing seo a rui a giúmsi in jeref cheall nui. Is a chlói. So, sé sin Bhon Phlateau gan Chladach agus sin enam ctioch cruinechig. Agus saun mi ein a bhí am eileach agus cianalas farach ging agus mis mention gra mis a chiad Gael riamh a scríomh Dàin nó áran mi ein ilit. Fiala ga an a gíriú. Agus cúideach bachárgá gra shout-out a thorsta eta Jallav rè'n in a Jalavan ar son Chladach seo agus rè'n bekin a snasol in photo Guillaume's cúideach. Ha mi mo gáid leis cho snasol agus cho éireachgal sa ha in cruúach seo na an rút fysicach agus hangel dat coloch really gal na blaf heen jaar skriw agus is 4 jaar maar hele toe
agus changeal datan se na sinnechin. Agus cúteach ha chócútramach. Gewel fulsigheden Gaelic a fulsig a cúrin clá Jorichin ha ket a jarst cho snazal is erachgal is aling is boioch agus professionte rís clavúrad in na ha gopar a bjarle. Ma singer son ha jirach agus ha mi chotáilte can be bratan rísin. Agus fé mi tank a horst gan hula dinge ag bratan geharich Emily agus cúteach eta mar a hursmi son in oper had fierva en two of us oper had die weer een krunje geschaut. So I mean ik wel kist. Okay, it's ging rash Emily and Dr. Jasper. Tafel le Calum. So hoe is een kist Facebook, through Facebook for Kathyana, nicht gefi, Tafel le Kathyana. Agus she kist Calum wel ik voedste goed, spaarstach, skrivig. So a Calum dit weg, wel ik voedste goed. Hij voerst veel meer aan een dagen hij voerst de gasse baarstof geschreven. Ze nu had daarover gasse ze wies vissen wie ik hem nu op gaan schuur. Ze mi kielig bij me schreef baarstof getrieg. Ik zei vier ging baarstof schreef getrieg. Galaio maar een saast. Ach a kutje dhan film a kutje dhan as kringe gesho ha mi ervi a goperare I guess a tarst aardig fachkel and shits and shaw I guess a gaharach and grammars the punctuations I guess in a lineken I guess gan chillikala fala I guess a toshke gericht I guess ha mi ervi goper a kutje fat blianichen na satje na ha mi na kur mi shachet a goper a novel akam. Get the wegen novel ligt miele fachkel ja agus big dan have you use ligt fachkel ach sin agus mar sin hanna kutje go nu a ha kormen aan tas skriet in churisteachers tá sin net Gaelichte agus kwarpesin kutjoch le barsla Gaelic or mar sin ha ceanla ac nu féimi críochachur an dain seo an lásin. So a sin na cúteach. As sonis ruútan mar sin bheith mí díreach is scríoch sa ascríoch agus ascríoch I ríist sa ríist an dain gun dat uitsigh nó seáting rí daine san bí. So sin so as good say Emily. Shake Taplet Kestella for Robbie MacLeòid jella agus sé Gina Dan Honriche a haar boy a horstorst no skriven. So an question Gina Dan Honriche haar boy horst orm ha sin had derga bríming dain en is dat go brí mien barst so maar ver politics frekker mi in keist wat mi een dag is kun kurig doorom ha de barst er een toevis broeihorst orm en a Gaelic se Ian mag going I guess sorry of ik Katrina niet Gammerich, I guess. Niall Gallagher, I guess. Patrick McKay is 4 helmens toe afgezet. I guess ze gaan in eile, Canon in eile. Who is 4 helm? Well, maar Hirschme is 4 helm. Ne daantje nek Leonard Cohen. I guess Kujach Edwin Morgan is 4 helm. Maar is Morgan Rifialaga. Like kutje na daantje I guess ging jij hier
gaan nou gíroch í Chladach visach Chaluim an gá mar súdan go bhí éving agus a bríon cúsparin dúíchas doracha an an bhharstach as an nuan bhharstach gaman agus chanéis gréad san na príomh báirst ar buí a bhór a thórstarm. Cuideoch scríomh ar an politicach mar well, Hugh McDermott gan sé cos an bí agus cuideoch Langston Hughes scríomh ar Americanach sfír an Langston Hughes a bhí agus na dinge mar sin chains go iad san na príomh scrítar agus barsta buí a bhór arm agus dachas cin féich sin sibh stácha creme cin bheiceid in a bhuain sin ansa chríneach seo. Sheikh, tap. Sheikh, tap a letter column. Hanyu vil question some be ek Dennis Vela. Han we fikin question ud en trasta. Is Chalum and well had to leave had to geared me or in a piece and aket le Gallagher leave against you but Homa I guess hard drum kuja I guess Hamiduli nach big Kodamak in Bàrdachd a leavig and you Femishiv and Nord Iannach because Bàrdachd a leavig so that I guess had Lord D on kuja ebook so Lord book paperback I guess Lord D on I guess well canishin so va short so break it va horstin gum na ro den kind of Lord book drawn Jew but define and Lord D third and ASCII I guess Mahashivishan and Lord book and Lord book Gamalishko Lord book Mahashivishan and Lord book and paperback account and Jew I guess MacLeòid is to direct screenshot gen for the county who airline MacLeòid is to shin MacLeòid is shin hooking and you through email could you shin hook of coupon or son and the OD third and ASCII on a cruins and B formats and B Kindle Nook Fruits and B I guess what did you leave get a computer racket could you would have ebook reader active so nisht well Jake minute akin oracle 30 shiv so ha Chalum L Facebook I guess it Twitter I guess ha Kolovike on some national she paper national on an alpha so 30 shiv Valentin at Facebook I guess their Twitter I guess could you mean the county on the comments show I guess on the Naltichen I shiv got fire to face or the YouTube I guess Jayla well hasn't Jada whole tankle Karoshev a coin the Jew is and t-strutha-beò show a could and the road a Chalum L Bhon Phlateau kind of Chladach I guess hasn't tankle kuja to pardon and Yodigan a hook take gain hook money gain take garget son and your show Aisha Alman crewing paperback agus your D I guess hashin ho tankil go eadar-mheadhanachadh rè'n and Jello ho Priya Scaniel son Chalach and Yod I guess so shin and Phlateau Phlateau on Montreal shin and Jello Chalach and Yod
agus Eile. Well, héit mé ar go Calum son fachlan na fachlan meadhanach éice is an t-strutha-beò seo ar go Calum. Hello. Okay. Well, I mean, dúireach son tapala bheith agaibh ula son team coloring is bhí an láthair. No, the t-Srùbain seo Australia live. I mean, dochas can jacking a cúir YouTube no at cin mar sin. Agus dúireach bhí na tlachá Portugal as an tachartas sáiríte seo Angel fisach in de giach dinge réid an Gaelic ráe stoch in de giach ach haar vi spársal agus bín dochas gun de chóst réh agus gun chóst in krinige réh kutjoch agus tang eile gesáirte goedse Emily son hullekáil a Jane gus krinige seo tocht bí agus an tachartas seo gur dá tapaleif. Cheers and drast. Tapalatain a Chaluim by whole sparsal agus homar be copper collaroots it and the racket Aishafug agus for the folk agus so drawing mishes Calum drawing well fashion copper collar eile Jira thrown at the rè'n but measan well I the only thing can me measan agus fashion copper collar eile go tush trovi in the Gaelic ach Jira fachlin becken acum and Jew as na technical difficulties of backing negus hitchikaromi Drach ruth and out severely a borhuge fashion a pretty now Gaelic I guess a couple trovi in the Gaelic I guess fashion home gonsa I guess ho kutramach of a couple the Gaelic trovi in the Gaelic I guess gaurstach trovi in the Gaelic I guess be clothratin fleische nodig on the Berla I guess on the Gaelic and dahuch hashin Jonah be a couple trovi in the Gaelic is and stu ounce Gaelic and a hooch screedy ounce Gaelic I guess hashin reach for tankil kara and Coram show acting via copers Colony Calum I guess Colony Cordon and Yorkin I guess be a put a folk show school like Rofig and Hill like an eadar-lìon so Ishin koha got clients live I guess so I mean dochas could be dochas could be Joe Log of the look she law bria hacking show on Halifax and you I guess by Trochi and Jay I guess be Trochi on a reach the meadhanach so and being that and lost show hard to clean I guess my questions to be active questions to be eile agaibh do Chaluim duine footage skrivig at YouTube Jira fun post show I mean quite at the screen I can say so footage question skrivig I guess nation artikel na question agaibh records I guess footage of a node a cheannach ma hasib an alpha a hain ha ma an node a cheannach ag Ládach Cordon and Yodkin ag gaelicbooks.org I guess ma hasib an an node a cheannach an a Duke and an eile hik yan Ládach acinia bratenpress.com I guess hiu and node a Calum click at a shin I guess hiu Dudiak and Nordic na Kionlichen farm behoorhut Jana is na Ládach lean farm be where all good books are sold, Marachmanis it. So Tafaliva East Holatunya
son tíán son coiataran agus hiic gan ládach lí nacinne son bàrdachd is strachaí. Ok, tíirí, beannach lébalda.